بەڵێ تەماشەوان ێژاش بۆی گوتوبژیەکە بهتر لەسەر ڕەوشە باژاری عفرینە ڕۆژەڤایە کوردستان هادرەیە سکای بە شرۆڤەکار مەنال حسکۆ لێ گەڵەمنە مامۆستا مەنال دەمباش وێ چەندێ دەست پێ بکەم نامەیەک و ڤلادیمیر پۆتین سەرۆکی رووسیا ژێ بەشار لەسەد سەرۆکی ڕژێمە سووریە ڕەشاندی و ناڤەڕۆکاوێ ئەو بوو داخواز ژێ کرد و هێزێن خوا ئەو میلیسیاتێن بەسەر بە ژعفرینێ ڤەکشینە و بتەنێ بەرەڤ ئالیێ باژارۆکە نبل و زەهرا بە ڤەگەرێ دەستپێکە پێش هەموو شتێکی ئەv نامەیە بۆتین ji بۆی ئەسەد داخواز بوو یان فەرمان بوو بە ئەسەد زۆر سپاس ji بۆی خاtirê pirsata bêguman ew firmana ne daxwaze ji ber îro êgo di rewşa Sûriyê de nisbetî rejîmê aliyê rejîmê Rûsya hikim dike. بله مامۆستا مەنال روسیا ایگو خودیه بریاره و روسیا ایگو بترکا و ایران را او پلان کرن گو عفرین جی که بکده بین کنترل ده و رژیم بشار جار جارا پید شیورن جبوی خاطره بیجنت فرمیه ده هی رژیم هی یعنی نزیده تیوینا بس ام حمید زانن روسیا فرمانه دیده بله باشا نامه بوتین به وی نامه فرمان به رژیم اسد کرد خواست بگه چه و چه نامه بگهینش خلکیرا به تایبەتی وڵاتێن زلهێزن و دەستێوان سووریەدا هەیە و ئەمریکا یەک جوانە براستی نها او بخو گوتنه که پر خوش هاته گوهم هکا راست بی اتوازم و اناجی که وکا مزگینیه کیز بدم انو ترامپ بریار دا گو تریرستون وزیر دروا گوهرد و ماک ماستر سروک CIA یعنی استخبارات امریکی گرکب که وشوناوی ده هکر افتش راست به و چاخی سیاست دروجلات ده بگشتی ده گوهرتن و ان شاء الله گاواد دوا ماگورک بخوجی که جروشا عراق دور بکوی دبیدره ده روسیا و امریکا دخوازن ناماد گه نهفدو ام بخوازن بری دمک جنها دما گواو عسکری روسی خواستن چمه فرات ده آلیه دی ترکیه و هنگی زیدگاویه بکن دوی ده امریکا دیرک وک جوار گوت و سینور سور درباست او بمباران کرن ده عفرین دربشا عفرین ده جبرگو امریکا دوری مسئله جوی داره ترکی دخوازه نامه بگنه روسیا دخوازه نامه بگنه انو اس خودیه بلیاره ما و از وی دوری کنترل دکم جبوی خاطره ده پیش دا وقتی لفهاتن چیبی به لفهاتن روسیا جوی لفهاتن خودی بحر که پرمزن وی لی اوانا دمینه پیشتی و گوهرتن داوید سیاستا ترامپ ده هکر راست بین بجی کرن و او گاوا سیا وزیر ام بیجن لشکری جی بیتا گوهرتن هنگی سیاست پر زلال به امی بهتر روشی فهم بکن باشا مامۆستا مەنال ئەو نوچەیەک و دوورخستنا ڕێکس تیلەرسۆن وەزیرێ دەرەوەی ئەمریکایە بەرێم لە هەکارن بێژن ڕاستە و دەستگەهن ڕاگەاندنەدا هاتیە بەلافکردن لێتە بەسا گوهارتنێ کرد و ماک ماستەر وی پۆستی وەرگرێ پۆستی وەزارەتە دەرەوە وەزیرێ دەرەوەی ئەمریکا ئەگەر هاتوو ئەف گوهارتن چێ بوو ئەو پۆستاتە وەرگرتن ژالیە ماک ماستەر بە چ باندۆرەکە ئەرێنیش بۆی کووردا بە تایبەتی وێ هەبێ ام نابیجن جبوی کردا به تایبەتی بس ام بیجن جبوی سیاستا گو ترامپ بری گو هلبجارتن او سوزو تشتی گودان دوا سوزادا ایگو کسی نزیکی وینا کسی گو سیاستا وی رازینا یعنی قساندنا چنگ ایران ده دوره دا لفهاتن گود هرمه دا چه ببن روشا سوری چاره سر ببه رژیم بیتا گوهرتن ماک ماستر یک جوا کسای اوی گو بذي سياسة ربو لقل زافاي ترامب وهلك كسيدي مستشار يعني او يقول بيجني دا وكب عربي بجناح الصقورة لي تيرلسون وزير لشكري افانا هيجي تكاري بيجي سياسة اوباما دروجلات دد مشاندن او سياسة اوباما قو دست ايراني پر دريشكر راستا ايران پر جارا برجواندي امريكا بيكتيني لي دكاوي دجي برجواندي امريكا دجي كي دجهنا جدا ترامب هكر ويغا وي باويجي ومن هيديا ويغا وي بون براستي جيكي وي چاخه سياست بيتا غورتن دما سياست دروجلات دي غورتن بێگومان فشار بکەوێت سەر ڕێجیما بەغدای دەژیکێ و ملەتێ کورد بەر باشبوونەکێ دەرباس ببن بێجێ ئەڤژی دمێنێت لەسەر مالا کوردی ئەم سیاسەتا کوردستانی پر سەرفرازن سەربرندن بە جەنابێ سەرۆک بە تایبەتی ناوا vê سیاسەتێ دە ئیرۆ ڕەوشەکە باش دەبەشێنێ ئەس دەبێژم درۆژێ بێدا بەس مالا کوردی ئاوا ببێ چ لە بەشێمە چ لە بەشێوە ئینشاڵڵا گاڤنە باش عالیە سیاسەتا ئەمریکی بەبێنە خویاکردن منالش دەستپێکە عێریشا تورکیە لەسەر باژاری عفرینە ڕۆژاڤایە کوردستانê ئێران بتەنێ دوجار سێ جارە داخوایانی دەرکردن و عێریشێ شەرمەزار دکێ و داخوازژێ تورکیە کرد و عێریشا خوا ڕاوەستێنێ
بووە 53 ڕۆژە عێریش لەسەر عەفرینێ دەست پێکردی و حتاوکە ئیرۆژی بەردەوامە ئەف بێدەنگیە ئەیرانێ چاوە تێخواندن بێدەنگیە ئیرانê tê xwendin bêçawa Sûriya şerê hefteyê sisiya ve tibû tim hêrîşê İsraîl li ser xatika xwe protesto dikir û digot nehtafiz bi heq dîfa wek got bi erebî dibêjin. İran jî kê îro car car dibarê dixwaze bênê ziman û dijî me bes divê em hemî jî fêm bikin got İran bi xwe di nava xwe de heqê mafê milletê Kurd Azerî, Beloşî, Arabistan evane hemî problemê pir sereke di nava İranê de hene. İran dixwaze problemê nava xwe derxê derve û mesela Kurdî problemeka pir mezin ji İranê rê di kîja beşê Kurdistanê de îro ronayek ji Kurda re pê bikeve ew ê bêguman nava İranê bi xwe biguherê û İran dewleteke ji hemû dewleta bêhtir karê bihêrvê zû bihêrvê ji ber got 5 netewê esasî tê de hene û İran ji vê pir ditirse vê hesabatkê İran bi Tirkara li ser mesela Kurdî li kû derê dibe bi hevdûre ne yanî em bêjin di cihna de dijminê hevdûre meselê şî hewsina lê ji boî mesela Kurdî dostê hevdûre. باش مامۆستا منار لە گۆری نوچەین لە دەمن ئیرۆ خەلکێن سیڤیلێک و دنابەندا باژاری عەفرینێ دەبوون بەرەو گوندێ خوا بڕێکەتن ئەو گوندێن بێگومان دەبن دەستێن ئارتێشا تورکیە و چەکدارن ئارتێشا نیشتیمانیدا ئەو vەگەرانە سیڤیلن ناوەندە باژاری عەفرینێ چ ڕەنگێکی تێ خوێندن ئانگۆ ترس لەسەر ژیانەوانینێک و vەگەرە هەنە گوندێن خوا بێگومان 7 سال شەرê Sûriyê hinek nakokî û meselê mezhebî, meselê erqî, meselê netewî anîn û gelek cara jî kesê sifîl û kesê bêguneh bûne qurbanê vî şerê hana û hatine kuştin lê îro roj di bîr û baweriyê de Tirkî û opozisyon her du jîkê di ber weke dibêjin imtîhanek li pêşiya wayê gelo ê tê de ser bikevin ya ew imtîhan jîkê çi ye îro dema got heke rast bê armanca wana PKK bû gereka îro xelkê Efrînê vegirne deverê xwe ser gund û malê xwe û ew kesane bêne parastin lê ez karim vêna jîkê bêjim bêguman ê hinek kes bibne bi qurban ê hinek tehlûke li ser kes nahebe ji ber di nava wa grûpê çekdar de kesin hene yanî ewana bi xwe jîkê nekêmî Qaîda û nekêmî Cebhatullah yanî weke Cebhatun Nasra ya jîkê weke ew grûpê got em bêjin îro êgo li ser xwînê dijîn ew ê hinek xirabû nabikin bes ez hêvî dikim got xelkê Efrînê li ber xwe bidin dev ji gund û malê xwe neberdin û karibin hinekî bisekinin lê bixabin heta weke vê gavê peyedê wê mecalê nadê wana wextê em مامۆستا مەنال تێوە واتەیەک و بریارە خەلکێ سڤیل ستاندی بە vەگەرانێ ji bo gundê xwe rast e بێگومان divê em tim û tim fêdê ji tecrîbê tarîxê bikin şoreşa heftê û pênca Cenab Rehmetiyê Barzaniyê Nemir di heftê û pênca de heker biryar rastan dibane û millet li ser erdê nemabane îro Kurdistan êdî dîrokê de tunebane gava heftê û pênca gaveke dîrokî bû gohişt got heta îro milletê Kurd li ber xwe didê û pêş dikeve divê îro jîkê careke dî Tirkiye de Efrînê û gund û bajara de xwezî ew muhaciribûna got neçar mecbûr xelkê baz da çênebûbana ji ber veger zor e bazdan sehle lê veger zor em hêvî dikin got bimênin û pêşvero êjmere bê înşallah gelek spas ji bo şirovekarê siyasî Menal Hisko Kudriya Skype ve lêgala min bû gelek spas